I veliki pozdrav burazeri, prije samog početka klipa jedan veliki pozdrav i jedno ogromno hvala za svu podršku koju mi pružate, jednostavno ste najjači. Hej, to sam ja Kaneki, dobrodošli na novu epizodu na našem kanalu i hashtag srce srce za cijeli Balkan Alert Crew, jeste li mi dobro zlikovci moji? A prva priča je vezana za Imperatora FX koji je ispunio obećanje da neće ostati nedorečen na diss tracku Džibrosa, te je i on snimio diss track, pa da poslušamo neke isječke. Ja se neću izblamirat, svoju armiju formirat, mogu samo garantirat da ću diss track demolirat. Ovaj diss će lako da te ostavi na podu, dok ti snimaš propalu Minecraft epizodu. U suštini zaista kvalitetna montaža izvedba Impeta, no to se izgleda nije svidjelo kanalu Zombie Gringo 99 te još nekoliko kanala, pa su tako usporedili Impetov tekst iz nekih dijelova diss tracka sa finala Red Bull MC Battle-a iz 2012. godine. Pusti ga si bit, ne da je u hit, od Grasshoppera večeras neće ostati ni mit. Mislim da je dosta, završi ovaj beat, od Džibrosa večeras neće ostati ni mi. Vidi brate da ti se sada znoja dlanovi, nabaci brate isti si ko Čeda Jovanović. Džibros da ti se sada znoje dlanovi, dok te sad napuštaju tvoji vjerni fanovi. I na fejsu me je cimo, poslo mi je fazom, brate vidi šta sam snimo. Rekao sam mu dobar si mali, malo ga hvalio, u sebi razmišljam, samo si mi ti falio. Tamo si me smaro i na Skype-u si me cimo, poslo neki klip fazon vidi šta sam snimo. Rekao sam mu dobar si mali, malo ga hvalio, u sebi razmišljam, samo si mi ti falio. Na Impetov diss je odreagovao i Džibros koji je na kraju kazao da su ovi disovi i sve ostale zezancije bila jedna velika šala i šprdancija. Svejedno ljudi, znači, vreme da presečemo ovu dramu. Tako da, vreme je da kažem neke stvari, pošto većina ljudi to nije razumela. Uglavnom, fuck it. Uglavnom ljudi, znači, ja i Impet smo se sprdali, bukvalno. Ne znam, nismo baš iznali to u klipu, naprimjer da kažemo ovo je sprdancija, ali bukvalno vidjeli ste po našim komentarima, vidjeli ste, evo bukvalno imate u opisu, pomogli u pravljenju ovog sarkastičnog spota i pesme. Ne znam da li neki ljudi ne znaju što znači sarkastičan, ali pokušali smo da objasnimo da je ovo samo A druga priča se odnosi na Iliju Benjaka koji je u 2 klipa prozvao Nedima Lepića da je zapravo on pedofil zbog neprikladnih slika koji je navodno slao njegovom bližem rodu. Te mu je javno zaprijetio da će se obračunati sa njim, a nakon toga i to da će ga krivično goniti zbog toga što je uradio. Nakon ovih klipova masa youtubera je počela da pravi klipove sa naslovima u kojima je stojalo Nedim Lepić pedofil, između ostalog LV Studio magični video te mnogi drugi koji su govorili da bi se čak trebao povući i sa YouTube-a. Znate da smo mi super, da je tu bio kod nas snimio je klip pedofil na YouTube, naš YouTuber, pedofil. Jedan YouTuber sa Balkana, jako poznat, svi ga vi već znate, bolje nek čak i mene, Iliju i mnoge drugi, se javljao njegovoj sestri i slao razne slike što je meni Ilija proslijedio, što sam se totalno izgubio. Ja sam rekao ako treba snimit ću ja video o njemu, on kaže snima, ali nemoj govorit ko je i šta je, jer će on uskoro govorit. No bilo je i onih koji su davali podršku Nedimu, iznijeli neka svoja mišljenja i usporedili ih sa zakonom. Di ste debili? Nedim Lepić pedofil, a? Koji ste vi debili, ko nema se. Prema članku 192 kaznenog zakona, svi seksualni osobi sa osobom ispod 14 godina se kažnjavaju. A ta cura je imala koliko ima gledatelja? 60. Dobro, molim me kura. Znači, ta cura je imala 16 godina, jel je? Znači, on nije imao seks, ni niš, debili, glupi. On je fucking, nemate vi ni pojma kaj je on imao. Znači, slao je slike jebeno. Jer vi razumijete to? Slike, nije slao pornić, nije ju mrknuo u pakšu, razumijete debili, a?
Ilija Benjak je najstragi obrisao sve klipove sa svog kanala iz razloga što je rekao da ne želi nikome da vadi hljeb iz usta te da će Nedim odgovarati za svoje postupke. A Serbijan je izbacio sliku na Instagram uz opis My Girl, dakle ovo je slika Serbijanove djevojke, a dok smo još uvijek kod Serbijana on je dobio prijetnju od Đoleta iz Full Burazera kako zapravo pripremaju diss na njega. A izgleda da su Bite My Life i neki youtuber zakopali ratne sjekire, pa je tako Mirza izbacio Insta story sa slikom dvojica sa kanala Bite My Life uz opis sve se može riješiti. Naravno ovo vjerovatno otvara problem sa Vanimijem zbog toga što je javno podržao Bite My Life kada je uradio diss track na nekog youtubera, nakon čega im je kanal malo je reći buknuo sa pregledima i subscriberima. I to bi bilo to za danas, trenutno imam nekih privatnih obaveza, ali od sutra idemo i još jače sa klipovima, vi mi ostanite vedri do sljedećeg i mir na ulicama Burazeri.